ملت وقتی گو نخوشی سرطان به پرشه پرزد بیانی از هیوی دارم گو هر کسی که گو کار به ولو هزار ورقه به او شتی جهات بخیبه صندوقی ده علی کاری و کسی نخوش ببی. ام بهافت دشی علی کاری بکن جبونا درمان جبونا خوشی سرطان. مع بعض فينا نساعد مرضى السرطان. بالمحبة وبالوفاء وبالتعاون نقضي على الأمراض. أتمنى من كل العالم تساعد بعضها. بالذات بين وشيء سرطان العالمي خلاص إن شاء الله. أتمنى من الكل إنه يساهم ويتبرع لمريضين السرطان الله يشافيهم.